I veliki pozdrav svima i dobrodošli u moj novi video. Danas, kao što vidite, po samom naslovu pričamo o Narutovim sisama. Da, ovo je još jedan shitpost na ovom kanalu. Znam, nije bilo jedno 6 mjeseci, ali valja se. Prije nego što merimo Narutove dojke, mora se zahvaliti Balkanskom učihi na reklami, kao i na 3K pregleda na zadnjem videu. Tako da toliko od uveda, pa hajde da počnemo. Da, dojke, bez ih ne bi nastalo mnoge stvari, kao što je kruga. Da nema kruga ne bi bilo ni točka, a da nema toga, žešće bi ga najbolje jer mi danas vukli cigle iz Kragujevca, pa pravo za pogled, pa ti si onda češ. Vući ćeš cigle, ima da ćutiš. Neću! Ima da ti ga otkinem ako me ne poslušaš. Dobro. Ok, ja se stvarno izvinjavam što ste morali proći kroz ovaj teror, ali šta je tu je, jedno se živi. Ono što znamo jeste da je Naruto visok 180 cm, naravno pričamo o njegovoj adult verziji. Sada, kako sam ja tu izmerio Narutove sise, a da pritom nisam gledao niti jedan hentai? Lepo, uzeo sam lenjer pa meri bato. Bilo je zajebano, moram reći, jer je skoro nemoguće reći pravu veličinu, jer me Narutova seksi jutsu tehnika ne nadmašuje u svakom pogledu. Moj konačni rezultat jeste da su Narutove sise dugačke od 15 cm pa do čak i 2 metra, možda čak i više. Zašto to kažem? Jer je Naruto zvero čakre, tako da mu ne bi bio problem da stvori i veće sise od 2 metra. Sad ide na lastovu omiljeno, to je power level seksi forme Naruta. Naruto je kao mali pobeđivao sa tom formom razne elitne džunine, također Naruto u toj formi je jači od trećeg Hokagea, za koga je rečeno da je bio bog Shinobija svog doba. Čak i Hiruzen priznao njegovu moć. Sada vrhunac njegove moći jeste kada je Naruto klepio kurs na počalu Kaguju i to onako baš jako, za koju je rečeno da je multiplanet level. Sljedećih 2 minuta će pričati moj dragi youtuber, a to je srpski Shinigami, za kojim u ovom klipu radim collab. A ono što će reći jeste da... Živele tete sa velikim dojkama. Hvala svima koji su gledali video. Hvala i ostavite like i subscribe.